Padang kini kay kalangot, kanungot kini kibayo ya kini trading license, kibade kitry mulok jongi, bat kanungot pade kibamde kita kitry mulok. Nako abante pang ni. Kat kung kajing selutu kajong ay kajing kali kajong i kongres, ngasray ngamdon kam ya trade license nak bade kitry mulok ni. ये क्या हुआ कैसे हुआ A few moments later. Hatong idangdan jikermen maniyo ay nga pisa jang 15 Finance Commission. Nang ta sa gaway pipan proposal ini ya ka arku-ar-akulay. Mentang ilalik si Kishnong. Pidon ki MDC jong nang ni nakahaw si bo kibalalik ya thu hello si Kishnong I scheme yang I proposal ngin I scheme yang fi la ini thu ya thu hello lut. Mentang pai ba la kri lenti baniyo itu ka scheme. Ngeri mentatang ke arku-ar mentang gila pelong yang ki MDC bengilong kinong tok. Oh my God! Wow! Kiwi senam pat judan jing balai mentau senam dan jing A few moments later. Ngatarai apa dia kata ila jemaah hi naduk mana kan wan hajuk si hajuk hi kata ka jengkeli. Kajun kajung ong apa pi keren hap ha swasedian. Baik ya kajung kenong ru. Kene ka 15 Finance Commission kasnang nadu arpau arpuai arpua ngi nginawan arpusan. Mafi pi bener guideline kala ong menteri kam dak online rei PPI offline den tak daw pasakot kere berkhai. Ngiwan arpusan 15 Commission kasnang nadu 5 years back. Ayu dia le api. Sobat Wisnu. Him buat dia guideline. Mata gikit mangin ya ikon arpo ye ka scheme masih offline. Denda kada mengimak ni di kajing ta. Tak kepedi gaji bomla abangi hadu disebar jong ke senam arhajar arfu saru gidang yo atu pisah. Hiyaj offline. Ngiyaj offline makna ngiyo. Ngamper kata ke online ke offline re ke scheme sikipaj ba ngi ai. Kata apa dan kam?